Если вы вспомните свои ощущения вот тогда, когда советская оккупация была, и сейчас вот крымские татары живут в оккупации российской, которая длится уже, ну, 8-й год уже, да? Э, Как нам себя вести? Как крымским татарам сопротивляться этой оккупации? Все ли мы правильно делаем, сопротивляясь такой превосходящей силе? Как нам себя сохранить? Как нам ускорить возвращение Крыма в Украину? No to nie jest proste Да я pytanie не ставлю простых i pytań. nie ma prostej metody. My w Polsce mamy silne kobiety, ale wy też macie silne kobiety. Это непростой вопрос. Здесь не есть простого метода. В Польше есть сильные женщины, и у вас есть сильные женщины. Trzeba tę siłę przekazywać kolejnym pokoleniom. Trzeba uczyć dzieci. Ja to, o czym mówiłam dzisiaj rano, rozmawiając z krymskimi Tatarami, no, jedną rzeczą jest odzyskanie ziemi, ale drugą rzeczą jest utrzymanie narodu. A naród można utrzymać poprzez język, kulturę i znajomość historii. I to jest bardzo ważne dzieło do wykonania. Wykonywania tak naprawdę, do procesu wykonywania tego. И тут эту силу нужно передавать следующим поколениям, нужно учить детей. Сегодня утром я встречалась с меджлисом крымско-татарского народа, и я тоже им сказала, что возвращение земли — это одно, а сохранение народа — это другое. Нужно учить молодежь, детей языка, культуры, истории. Это самое важное задание. To jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, natomiast by to wszystko było skuteczne, no to trzeba zabiegać o poparcie zewnętrzne i tu trzeba szukać sojuszników. Myślę, że koncepcja Platformy Krymskiej to jest dobry kierunek, bo ona sama z siebie już będzie nagłaśniać temat, będzie sprawiać, że nie będzie można udawać, że problemu nie ma, bo wielu polityków zachodnich niestety ma taką tendencję zakryć oczy jak dziecko. Ja nie widzę, znaczy nie ma. Otóż jest i o tym trzeba jak najczęściej mówić i głośno mówić i to pokazywać. И внутреннее задание — это одно, а чтобы действовать более эффективно, нужна внешняя поддержка. И тут нужны союзники, которые будут помогать. Крымская платформа, я считаю, это правильное направление, потому что само уже работа Крымской платформы будет освещать вопрос, проблему. Она не позволит уже делать вид, что проблемы не существует. Ведь западные политики иногда закрывают глаза и делают вид, что проблемы нет. Нужно говорить громко об этом. I też trzeba nauczyć się przedstawiać problem tak, by poruszyć rozmówcę, by mu coś uzmysłowić. Ja przyznam szczerze, że będąc ostatnio na Donbasie, sama sobie uzmysłowiłam, że spotykając się z dzieciakami chodzącymi do klasy pierwszej, spotykam się z dziećmi, które wyrosły na wojnie. Urodziły się i wyrosły na wojnie. 7 lat. И нужно пытаться представлять проблему собеседнику таким образом, чтобы это до него дошло, чтобы это имело эмоциональное воздействие на него. Я сама себя поймала на такой мысли во время посещения Донбасса, когда встречалась с первоклассниками, что я разговариваю с детьми, которые родились во время войны. I kiedy w ten sposób o tym mówiłam w Polsce, to rzeczywiście odnosiłam skutek, to znaczy poruszałam rozmówcę. И когда я таким образом об этом говорила в Польше, то действительно я достигала результата, действительно это доходило до собеседника. Czyli faktycznie uzmysławiałam coś, co my doskonale wiemy, co się rzeczywiście cały czas dzieje, że to nie jest jakiś tam konflikt, tylko to jest wojna, która trwa 7 lat. И я фактически доносила то, что мы прекрасно все и так знаем, что это не какой-то там конфликт, это война, которая длится уже 7 лет. Ale jest wiele tematów, o których trzeba mówić
na różnych formatach międzynarodowych i mówić głośno. Na przykład kwestia uwięzionych więźniów Kremla, ale szeroko rozumianych, tych, którzy są uwięzieni na terenie Federacji Rosyjskiej, obywatele Ukrainy, krymscy Tatarzy, ale i ludność z terytorium Donbasu. Ale nie tylko. Ja mówię, w dużo trudniejszej sytuacji, dramatyczniejszej są ci, którzy są uwięzieni przez terrorystów na Donbasie. И есть еще много других тем, о которых нужно говорить на разнообразных международных платформах. Это прежде всего узники Кремля в таком широком понимании. Не только те узники, граждане Украины, в том числе крымские татары, жители Донбасса, которые являются узниками и находятся на территории Российской Федерации. Намного сложнее ситуация тех людей, которые находятся в заключении у террористов.